mana mana wabaye mana mana we. Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurije umunsi mukuru mwiza wa Noel, umunsi twizihiza kuvuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndabashimiye cyane mwe muhora mukurikirana ibiganiro byacu, ndabifurije Noel nziza cyane mu miryango yanyu. Reka nkwifurize ijambo ryiza muri Noel. Umwami Yesu akuremera indirimbo. Umunsi Yesu yavutse habaye indirimbo nyinshi. Haleluya. Habaye indirimbo, wari umunsi wo kuririmba. Haleluya. Abamarayika bararirimbye, abungeri bararirimbye, abanyabwenge bararirimbye. Haleluya. Uyu munsi nawe reka nkwifurize nawe uririmbe. Uririmbe indirimbo yawe, umwami Yesu akuremere zaburi yawe muri ino Noel ya 2025. Haleluya. Umwami Yesu akuremere indirimbo. Haleluya. Nababwiye ubushize ibintu bibiri byabaye kuri Noel. Ijambo rya mbere ko ari ugusohorezwa kw'amasezerano. Imana rero yaravuze ko Yesu azovuka, yaravutse. Umunsi Yesu avuka rero habonetse indirimbo zitandukanye ku migwi itandukanye, baza gushima umwami wavutse. Dusome mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo wa 39. Ngiye kuvuga urugendo rwa Mariya agenda kwa Elizabeth. Nimara mvuga indirimbo ya Elizabeth, mvuga indirimbo ya Mariya, mvuga indirimbo y'abamarayika. Haleluya. Nawe hari indirimbo yawe y'uyu munsi. Muri iyo minsi Mariya arikora agenda yihuta aja mu mugamba mu gisagara cya Yudaya. Yinjira mu nzu kwa Elizabeth, aramukanya na Elizabeth. Yinjira mu nzu kwa Zakariya, aramukanya na Elizabeth. Maze Elizabeth yumvise indamukanya ya Mariya, inda ikinagira muri we. Elizabeth yuzuzwa mwe mu yera. Haleluya. Avuga n'ijwi rirenga ati mu bagore urahiriwe, n'imbuto yo mu nda yawe irahiriwe. Haleluya. Bene data, Elizabeth yaravugishijwe kuri Yesu. Aravuga ngo urahiriwe, n'imbuto yo mu nda yawe urahiriwe. Amen. Haleluya. Elizabeth ari mu bantu bavugishijwe kuri Kristo Yesu. Kandi iki kimbere iki nyina w'umwami wanje kuza hondi. Naranezerewe n'uyu murongo. Elizabeth aravuga ngo iki kimbere iki nyina w'umwami wanje kuza hondi. Elizabeth ntabwo yari azi ko Mariya atwita afite inda, ariko yujujwe mpemu yera atangira kuvugishwa. Nyina w'umwami wanje aje waje. Nyina w'umwami wanje aje kundamutsa. Kuko ijwi ry'indamukanyo yawe ryinjiye mu matwi yanje, inda ikinagizwa muri jewe n'umunezero. Kandi Mariya Elizabeth aravuga ngo kandi hayigo wizeye kuko ivyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Haleluya. Icyo Imana yagusezeraniye, reka ndakwifurije ngo Imana iciye ku mwana kubwiye yagusezeraniye kigushikiriza. Haleluya. Kandi hayigo wizeye. Haleluya. Reka kwifurije nimba ari Imana yavuganye nawe, Imana gusohoreze, Imana ikuremera indirimbo yawe. Haleluya. Haleluya. Warumaze imyaka uririmba indirimbo z'abayasafu, z'abenekora, indirimbo z'abandi, ariko kuri uyu munsi nawe urashobora kuririmba. Umunsi Yesu yavutse habaye kuririmba. Bene data, Mariya nawe aravuga rero. Hari indirimbo Mariya yararirimbye yakoze ku mutima wanje. Ukuye Elizabeth na Mariya ubwiwe yararirimbye. Mariya aravuga ati igice cya mbere 46. Mariya aravuga ati ngo ubugingo bwanje butazira umwami Imana. Haleluya. Umutima wanje unezererwa Imana umukiza wanje, kuko yabonye ubufafara bw'umugurano wayo, kandi uhereye none abibihe byose bazonyita umuhirwe. Ayo n'amajambo ya Mariya. Uhereye none, haleluya, kugeza ibihe byose abantu bazonyita umuhirwe. Avuga ijambo ryakoze ku mutima wanje. Umurongo wa 49. Kuko y'ubushobozi inkoreye bikomeye kandi izina ryayo ni ryera. Y'ubushobozi inkoreye bikomeye kandi izina ryayo ni ryera. Oh haleluya. Y'ubushobozi gukorera bikomeye. Imbabazi zayo ziri kuba yubaha kubuzukuru no kubuzukuruza babo. Imbabazi zayo, haleluya, ziri kubuzukuru nabuzukuruza n'utuvivi iriya kubuzukuru babo. Elizabeth yarashimye umwami, Mariya yararirimbye. Reka twumve rero abamarayika. Igice cya 2 umurongo w'9. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwisa bw'umwami bukayanganira ijya nino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati ntacyo mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoza ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza bavukiye mu gisagara cya Dawidi, niwe Kristo umwami. Haleluya. Abamarayika b'umwami bagendera bungere. Ikintu cyo kitumenyesha kimenyamenya cyaryo
murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe impuzu y'uruyoya ajyamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana. Haleluya. bariko barahimbaza bavuga ngo icubahiro kibicimana, amahoro abe mwisi. Haleluya. Bene data, Yesu yaje ari umwami w'amahoro. Yesu yatuzaniye amahoro. Amen. Ingabo zo mu ijuru ziraza, abamarayika bararaza bakaririmba ngo icubahiro kibicimana, ngo n'amahoro mwisi. Haleluya. Amahoro mwisi. Yesu yararirimbiwe, Yesu yarashikaniwe amashikanwa. Abanyabwenge ngo babonye inyenyeri bari mu burasirazuba iri iwabo kure, babona inyenyeri baravuga ngo ino nyenyeri sisanzwe, reka tuyikurikire. Barango bumva babwira ngo iyi nyenyeri umwami yavutse. Biragenda ngigeze kwa Herode irazima, binjira kwa Herode babaza Herode ngo se ahantu umwami yavukiye ni hehe? Herode aravuga ngo se hari undi mwami wavutse atari jewe? Basohotse kwa Herode ngo ya nyenyeri yagaruka irabajana kugeza aho Yesu yarari. Ariko marayika arababwira ngo timusubire kwa Herode, mucize inzira. Herode nico gihe yababaye cyane, yica abana bose bari munsi y'imyaka 2, hicwa n'abana mugore witwa Raheli, bose barapfa. Kubera akiyumvira ngo biragenda gute ko wavutse uwundi mwami. Yesu yaravutse bavandimwe. Abungeri, abanyabwenge baraza, ingabo zo mu ijuru ziraza, baza kuramya umwami. Baravuga ngo icubahiro kibishiki mu ijuru, amahoro abe mwisi. Haleluya. Abungeri bararirimbye, abanyabwenge bararirimbye. Hari indirimbo ivuga ngo nahaga turahagurutse. Hari indirimbo ivuga ngo natwe turahagurutse rero ngo tuje i Betelehemu. Haleluya. Ngo tuje kumusanga natwe ngo tumusingize, ngo shimwa rurema, shimwa rurema, shimwa rurema, amahoro abe mwisi. Haleluya. Yesu yaraje kuduha amahoro. Yesu yaje kuduha amahoro. Sifa kwa Mungu. Hari muri imzo uvuga ngo amahoro nahawe na Yesu ndayasigamye mu mutima, naho abonyaka ayo mahoro sinzopfa ndayahebye ukundi. Yesu yaraje kuri uyu munsi udasanzwe wa Noeli. Haleluya. Umwami akuremera indirimbo yawe. Abungeri bararirimbye, abanyabwenge bararirimbye, reka nkwifuriza ko nawe uririmba. Haleluya. 2:14 ziti cubahiro kibe ikimana asumba ijuru no mwisi, amahoro abe kubinezerererwa. Baba marayika bahejeje kuvuga aho bari, basubiye mu ijuru. Abungeri baravugana bati ngo rero tuje i Betelehemu turabe ico kintu cyabaye, ico umwami Imana tumenyesheje. Haleluya. Abungeri baravuga ngo reka tugende tuje i Betelehemu tuje kuraba ibyabaye. Naho baragenda baje gushima umwami. Haleluya. Haleluya. Bajana amashikanwa yabo, bajana gushima, bajana gushima. Bene data, nta mundi muntu, nta wundi mwana wavutse ngo abagenda kumuraba cyangwa umwibaza ngo ngende bajanye amazahabu. Yesu yaravutse, abagiye kumuraba bagiye bajana amazahabu. Haleluya. Ndakwifurije kuririmba uyu munsi. Reka numva indirimbo ya Simiyoni nawe. Simiyoni ngo yararindiriye ibyagagukiza. Igice cya 2:25. Kandi muri Yerusalemu hari umuntu witwa Simiyoni. Uyo yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana, yararorereye guhumurizwa kw'Abisiraheli. Mpemu yera yari kuriwe, yarabwiwe na mpemu yera yuko atazopfa atabona Kristo umwana w'Imana. Ajanwa na mpemu mu rusengero, abavyeyi bajana uwo mwana Yesu ngo amugeze kunguko umugenzo we byagezwe waruri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana. Simiyoni ashima Imana ati databuja, noneho uransezeye umusabyi wawe awusebe umwamahoro, kuko wavuze kwa maso yanje abonye agakiza. Haleluya. Ako wateguye mu maso y'amoko yose kuba umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisiraheli. Simiyoni arabwira Imana ngo noneho mwami ndizeye kunsezereye kuko cyo narindirindire ndakibonye. Hari undi mugore witwa Ana. Haleluya. Bene data, ndakwifurije kuri iyi Noeli umwami Yesu akuremera indirimbo nawe. Umunsi Yesu yavutse habaye indirimbo. Uyu munsi wa Noeli wiri kuririmba, wiri guhimbaza umwami. Haleluya. N'umunsi wo kuririmba, gushima ko amahoro yabonetse, gushima ko umukiza yatuvukiye. Igice cya 2:26 twumve umuntu witwa Ana. Kandi hari Ana umuvugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri. Yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7 uhereye kurongorwa kwiwe. Kandi yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. Ntiyava mu rusengero gusenga yisonzesheje, yinginga ku murango no mwijoro.
banonoseye byose kuko ibyagezo by'umwami Imana bivuga, basubira i Galilaya mu gisagara cyabo. Haleluya. Ana nawe amenya amakuru ko Yesu yinjiye mu rusengero, nawe aza gushima Imana. Haleluya. Reka nkwifurize kuri iyi Noheli, haleluya, umwami Yesu akuremera indirimbo. Iki ni igihe cyo kuririmba. Haleluya. Iki ni igihe cyo kuririmba amahoro abe mu isi. Iki ni igihe cyo kuririmba intsinzi yacu. Iki ni igihe cyo kuririmba igihe twahinduwe abana. Narababwiye bushize, haleluya, muzazanye Yesu yaje kutugira abana. Mureke duhimbaze umwami wacu, tumusingize. Haleluya. Oh haleluya. Natwe turahagurutse tuje i Betelehemu, tuje gusingiza umwami wacu yatuvukiye. Haleluya. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Ndabifurije umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru mwiza wa Noheli. Haleluya. Ubabere umunsi udasanzwe mu miryango yanyu no mu gihugu, ahantu hose muri. Noheli nziza kuri mwese. Kandi abasengere, turagushima Yesu, natwe turakuririmbiye, niwakira amashimwe. Abungeri bararirimbye, abanyabwenge bararirimbye, natwe turaririmbye, natwe turavuze ngo amashimwe na yawe. Amashimwe na yawe mukunzi wacu, amashimwe nakugarukire. Urakoze mukunzi wacu Yesu Kristo, mu izina rya Yesu mwami, amen. Mana, mana.